Kublai pi baro asyaga tup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat ki bakong san mentaka singi kilong. Penremjur ke hima sora turis komiti yaka AKMTDA. Li uba wailat miki yaka Lumpung State Level Arogya Fair ha Shillong. Hajurabad syabat lut ki kali Meghalaya. Ban perking ki pulit nado sherpi mi kajinganya ha pedeng ki pulit ki driver turis. Bat mentang ini pai syaki Khubor ke bakam bania. Haka jingelang bala penlong daga hima sora turis komiti haka khat pra tarik Nailur hayeng dor bar mau kedok halor ka jinge ki ka kenhun kinong nya kali turis AKMTDA kabala kata ya ka jingwan jo kinong jingok kai perthei syaki than sora kinong yalam jong kani ka komiti kila penrem ban pitar jur ya ka jingle jong kani ka seng kinong nya kali turis ka Jylla. Kinong yalam kani ka komiti kila ong ka tourism kadai kalat kamai kaji ka bathut shen hadu kata tang sudan kanu ka jinge khi ni jing penthut ki breu nabar kim wan kai shu syakani ka jaka namar kim sngo shngan shu ya kalet ka wan bat ka syong kasa habaya thu hakilat pathai Khubor uba rothel khongsit secretary hima sora tourist committee ula ong karai bakila shim hakane ka jingelang kalong ban penrem jur ka jingle ka AKMTDA kabala pendik bathut ya kalet ka wan jogi turis bat ru ban thos ka sarkar ban shim khia ya ki jing abaya kendu kinongnya kali turis kane ka komiti kala rairu ban kentu ka sarkar Jylla ban pen state kloy ya ka jing pen he ya ka kat lingsun ha umroi khnang ban kiar na kum kini ki jing hakalet ka wan jong kinong chungo kai perthei Nailur kata kila shimru ya karai balada kum kini kijing pendik ya kinong wan kai kindang yai beteng kin mi sya khmat ban khanglat ya kibakum kita balada kim sngap emban se ban ujor wat daka FIR ru. Presiden ba hagre por tinakaling jonga kumu secretary jonga tourism committee jonga masora rengkat pakiro orang ba jonga ni kadong kathan hadin bangalayalum lang ya barok stakeholders jong ka tourism industry kabala kata hadin jong gajing pakhang nanti jong ka seng or khasi Meghalaya tourist taxi association ngilai lum ke ya kinong snong jong ka dong jong ka thai panjo ya gajing pen sngew panjo ya gajing mut badan panjumut naki ka ka bangin le bat ka ka bangin sngew tu halo kini ki baro Tinakaleng jong kajilang kabalong mentasni kabala poi daki babun mut kinong snong jong ka dong jong ka thai ngila sim ya kawai karai berkata kalong kabaneng ko kani kajilang kalarai bangin ai ika Khubor bakum ki stakeholders jong ka region ni penrem ya kani ka jingle jong ka seng kabala pendik bakabala pentut ya kalit kawan jong turis kabar hoy nakaleng jongi ngi sotu ya ka jing ka jongki ha ka bede barka kamai ka ji henre halo kan ni ka benta nakaleng ka jongi ngila sime karai bangin tho ya ka apil sika bor jong ka soka baka soka kan simkia nakam taban petlem ya ka jing jong gine ki parado ke prasnam ki balong ki nosnong jong kala ka Jylla ka jungi bangin kilpadu syagani ka seng banang ni sikmat kam desu ban yai da kan ni galenti ban pentut ya kalet kawan nama ka kata ya kanam ka burom jong kala ka Jylla ka jungi ban ngi gentur ya ki balada don kanu ka isu ki de ban yai ka kum galenti ringkat baki bor jong ka soka ban nakaleng jongi kum kinong snong bat ki bai tre ya kene kam ilong bala kloy ban kersan ya kanu ka isu ka basong nia bat ka basong hok ka joki bat haga bakhadu nakaleng jongi ngilarai bangin ai ka city sagi boja ka soka bakan pet ya baro ka jingbit jimbiang haga bede ka jingle jiwan jongi tourist bat ngida kerpat ka soka pan state kat bala ya ka project kum ka nuksa ban penhe ya ka airport hapo umroi nama kalong kajing mentoy ka kham khrau su ya ki nok snong jong kan ka dong jong kan ka thain ka jong sakaweru hoy ngila simye karai balada nang ni sakmat kinu ki kenhun kimi ban pentut penuit ya ki tourist ni ki knowledge nawan ki bawan sakan ni ka dong ka thain ka jongi
ngin sim negara ka pating haka bangin mi sekmat ban khanglat ya kata jingle juki bat sakaweru ngilong kloiru ada kim snap ya ka jing kerpar ka jingi ngila ban fai taka FAR kenama ka ain kan le ya ka badan kam banjada na kanu ka jing Menteri Berthamai jangka tenat kekuat kekia ke Jylla. Ba wailat miki Shilla haka khat pratarik Nailur ulalong ukongsan ban play ya ka state level arogya fair. Kabala penlong haka sin ka baningkong ha Jylla Meghalaya. Ya kani ke Jylla la penlong ha State Convention Center baladan lang u Commissioner and Secretary kani ke tenat Joram Beda ki officer ki doktor bat ki nos lambat ki paj ba ki balasha khot ngobha. Haka jingkran hakani kesngi uba wailat miki Shilla ula ai khuble kerpang ya menteri rangba ka Jylla konrat ki sangma ubalashania ban pen khamti ya ka tenat ka kwat ka khia haki jingya lam jong u ula pen pau ka jinget bat ka jingkermen bas kem lengba ka jinget trailang bat ka jing sno okti lang jong ki officer rangba ki doktor bat baro ki batrei hakani ka tenat unla ban ai ki jing shakri babha bat bajanai ya ki pat ba jong ka Jylla baro kawai. Once again, I'm very thankful to you all, and at the same time, I'll urge all of you to work together. And today, I hope, I would say it's a good start. So, little bit, really it's a great honor and privilege for me to be here in this Arabia fair. As we know, health is the foundation of every society. A strong and prosperous state can only be built on the pillar of physical, mental, and social well-being of its people. Today, through the Arabia fair, we are not only highlighting modern medical advancement, but also celebrating the wisdom of our traditional system of healing. Ayurveda, yoga, Unani, Siddha, homeopathy, and naturopathy. This system has stood the test of time and continue to offer holistic solution for preventive and curative healthcare. As we gather here, let us remind ourselves that the responsibility of improving health does not lie with the government alone. It is a shared duty of policy makers, health workers, community, and each individual. If we work hand in hand, combining traditional knowledge with modern practices, we can build a healthcare system that is not only accessible and affordable, but also sustainable and inclusive. I urge our doctor, health practitioners, and Ayush experts to continue reaching out to the people at the grassroots. I encourage our youth to take interest in healthy living and preventive care. And I appeal to every citizen to adopt healthier lifestyles, to make wellness a priority in their families and communities. Together, let us work toward reducing the burden of disease and ensuring that no one is left behind in accessible healthcare. The government of Meghalaya, with support from the National Ayush Mission, is committed to strengthening the health delivery in every corner of our state. We will continue to promote awareness, expand facilities, and invest in both infrastructure and human resources. But beyond policies and programs, it is unity and cooperation that will determine our success. It will be more than just an event. It should mark the beginning of renewed commitment. A commitment where government, practitioner, and people come together as partner in health. A commitment where every household in Meghalaya can say, Hadin baka kunhun kinonya kali kebadan hakashatri jangka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association (AKMTTA) haka khandri tarik Nailur kalabat eki kali turis ki banabar ka Jylla bat kimsha aban let chiki jaka jngok kai perthei lajno tang haki hotel baki shong kinoyalam ka AKMTTA kira samru deki kot lingkedop pan pensngotho halor ki mat jingdawa jongki
Hakakat pratarik Nailur ki association baper jong kinongnya kali turis na Assam kilakhang ya ki kali turis na Meghalaya Hyderabad. Wat ki kali private ki barung bami na Assam Meghalaya empelaj satya kum kadak ban persya ya ka jingle jong ka AKMTTA. Halor kane ka jing abad ki kali menta kasengi kalakta ya kalet kawan jong ki pat ba hakabada ki spa ngot ki nonglet nongwan na baro artli ki Jylla haka step jong ka khat pratarik Nailur kila sakut Hyderabad. Karkum ki Khubor balayo lum layathu ba kinongnya kali na Assam kimsha ya ki kali turis bandrung baro artli ki Jylla kabala wanra jing ya ki nonglet nongwan lakalong ya ki breu na po ka Jylla ki bamut banlet ki airport bat railway station bat ki breu na Assam ki bamut ban wan Shanghai sha Meghalaya. Ayo sampai. आ गया Ayo sampai. आ गया এইটো DY365 আহি পালে বাইদেউ আহি পালে মিডিয়া চেনেলস বহুত আহি পালে এতিয়ালৈকে নিউজ লাইভ DY365 প্ৰাগ চেনেল সব আহিলে জনসমুদ্র হৈ গৈছে জনসমুদ্র জন আছে তেজপুর দাম এই ফটো বানা না গাড়ি ঘুমালো মামা गाड़ी घुमाओ ये झूठ बोल के लाया है ये बड़ा गाड़ी है तो नतुन के लगा लो इसे हां Kaken hun kinongnya kali turis na Meghalaya hakakat pratarik Nailur kalayay beteng ban bat yaki kali na Assam bandrung shiki jaka jingokai perthei nadu jingking sherpi. Lasakhi baki bor pulit ke Jyllaru kilayeng shilenter kani ka surok bante lakam daga ba perkhing ya ka jingle kinongnya kali turis na kani ka Jylla. Kalami ru ka jingania ka bajur hapadeng kinongnya turis na Meghalaya bat ki pulit ki ba pahara. Ki pulit kila mana ya kinongnya kali turis na Meghalaya ban khang ni penwit ya kalit kawan jong ki kali turis na Assam. Ki pulit kila ya tho ba kinongnya kali na Assam kila khang bat batlut ya ki kali ki ba hiar bakiu na Assam sa Meghalaya Hyderabad.
Empat Khubor itu sedikit kelas. Sekali private kami lihat. Empat lagi Khubor itu masuk. Asal sang up. Empat itu nomor aktif juga. Up. Di empat Khubor itu. Up dah. Bicara, dia pasti dah kemana sini. Baru di sini tidak balik. Apa? Jadi yang kemarin itu tu. Dah jadi ni kita Islam tu kan bak dia. Passion dia ya pi kan betul. Kalau dia dapat dan juga Islam ngalap tutup kan still aku marjur. Still aku marjur langsung kan. Betul ini apa? Dan Islam sih bak dia pi. Balik dokumen apa lah? Apa sama visa dan kamu ni? Enggak, ya pi nak kena percaya benda apa? Bak pi no Islam ni. Bak pi bila yo pi. Jadi boleh. Apa cai? Khubor Shillong. Semlek Khubor. Gila apa nak ada sama empat kali belum tan timur tempat tu kali. Saya nak empat kali. Ya keren Hadirin kejingnya keren sengut hu jingmut hapadeng uba Andrew Merthong magistrate bat kinong yalam jong ka kunhun kinong nya kali kamay na Assam lam menjur ban aila de ka sarkar Meghalaya bat Assam ban penbet halor kani ka kam hapo arsngi uba Andrew la kentu ya kinong yalam kinong nya kali na Assam ban pensange no ya ka jing pendik ya ka let kawan jong ki pat ba hapadeng ka Meghalaya bat Assam Kumjuru amdesho ban penwit ni pendik ya ki kali turis na Assam ki barong sa Meghalaya. Kinong nya kali na Assam kila dawaru ya ka AKMTTA ban weng mardor ya ka jingya ki jongka lem kumta kin beteng biang ya ka jingya ki bat kin sha shu ya ki kali kamai bat kali shimet ban rong sa Assam. Yota police. Yota police. Sir, Ismaila. Ismaila. Meghalaya police bhalo bola you to mention korokta. Hey.
Kinong penyan bat kinong hikai rengkat ki Samla pule hadon Bosco Technical School Silchar kila penlong ya kejing lekmen hakasngi Vishwa Karma Puja ban penpau ya kejing sngongu bat jing burom ya kinong hikai ki bala trei shitom baro shisnam haki kamram jongki. Hakani kasngi la penlong ya ki jing duai jing kerku ya ki kamra school ki tiar trei bat ki machine bala shim bentalang de kinong penyan kinong hikai bat ki Samla pule. Upadar Josh Jos, Rector, Padar Jokim, Padar Elbestar Kharkongor, Brodar Reggie, Manager, Pad Brodar Lumlang, kila penya janai, yakanika program baro shisngi. Kinong trei ki balakan jo shispa shipongot hakanika school, kila ai ki jingyarap, ban penpu penping yakanika sngi le kemen. Upadar Rector ulapan pau ka jing sngongu bat jingyo kor, yaki mati jong kinong hikai bat kinong trei kanika school. Ula kentu ya baro ban yai beteng ya kijing trei lang kum ka tim kenang ban penlong ya kani ka school ban ai kijing syakri bajanai syaki Samla pule. Lapan bo daki cultural program bat ka jinga di shalang kum shi ying shisem. The work that you contribute to this institution. So I would like to welcome the Father Jokin to this program. Let's give him a round of applause. We are singing together unto Him. Darkness he called night. Thus evening came and morning followed the first day. আজি আপোনালোকে চাইছে আমি মেচিন বিলাকক আৰু Badak itu ki khubor nglapoy shkabakut tarhadu bangin daya syambiang khublai shibon.